بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله. تماشاوان هیجا شباب بخیر. به مسئله دروژه ودنه ام دیسا پیشبری ونه. اما المسألة و مجارين دروجة ودنه بنيرين که راست بنهيرن. تماشاوان هیجا دادگاه جزای یا ناونتوی او درباره نتانیاهو دا قراره گرتنه دا. یعنی ویجی تصدیق کرکو نتانیاهو قاتلك لفلسطين لغزة للبنان كومكوجيت که براستی او نتشتكي وشارية او نتشتكي كو محتاجة بقرار و بريارة دادگاه ناونتوي به لبالي او جي قاوك مهمة لورا چند دولتان پشتی قرار محکمه پشتی قرار دادگاهی وانجی بریاره خو قرار خو داد کو نتانیاهو هر زیارتی هر ولاتی وان و به دردست کردن و به گرتن لورا محکمه قرار محکمه جبو وانجی امبیجن درباره گرتناوی ده دستی وانجی گرید ده اما سروی مسئله و هر وها مسئله دنجی خبر بدن بله میوانی ما سر اکران ما وانجی بشتاری برنامه بون ام خیر هاتن دوام بدن جرحای روزنامه‌گر عثمان گلباخ ما مستم خیر هاتن سر شوراتن و دیسا جرحای لکولینر سیف الدین گندوس که سیف الدین هجی بخیراتن خيرا دلوبه رحمة الله والباقي طبعا وابي الله خود جورازی به تماشاوان هیجا گنگشیا نابین روسیا و غربی جی سرید امریکا لبل دولت اوروپی جی سر مسئله اوکراینا دا دنوا هفتیه که ده چند اورا دانه هف به هنک چک و سلاح غربی امریکا و دولت دن ایریش لروسیا هاته کرن به جعالی اوکراینا و افجی بو سبب گنگشیه کدن هن وهات خوندن روسیا و امریکا وها پیش ملت ده وکی کو نیارنج هف دوره وکی کو اوراد دن هف ویل هف خنس بیرو لی بشکل کی به سیاست دخوازن ام بیجن جخور آلیگر چیکن و آلیگرین خواه جبو حربا جمدی کد بیجن حربا صار حربا جمدی کنسولیده بکن وان دورا خواه کم بکن و وان جخواه دور نخن لهیلک روسیا هیا لهیلادن امریکا هیا لبلی روسیا دول سروک روسیا پوتین بحثا سلاح نوکلیر کر یعنی پیشته امی سرویا خبر بدن سکرتر ناتو یگشتی هات ترکیه درباره و مسئله دجی امی چند گوتنا بیجن و لسر مسئله کرد لریه که نودگرن جالی حکومتی و یا جی دولتی و ام دزانن کو خباته کی تکرند پشت پرده ده با آوه کی و شاری لباله هنجارا جوان جوینو و ام بیجن چونه هاتنین و شاری جی هن خبر تینه دستیمه هن آگاهی تینه دستیمه کادوی مسئله ده چه دقومه و جبو مسئله کرد جبو که کرد جی خواه عایده و دولته و حکومته و عرض آخر بحسبینن جبو وان چه لازمه ریکه چوا دگرن تماشاان هایجا ایرو ویدیوی که دسر مدیا جواکی ده حتی پار بکرن جعالیه که و ویدیو یانجی ویدیو ده کی هیه سروک شارداری باتمانی یا کو دوسویده قیوم هاتیه تعیین کرن گلیستان سönük ویدیویی که درکت پیش ملته اما سروی مجاریج خبرت بن لورا بحثا مالباتید که و لهمبر عائله لهمبر مالباتی لهمبر زواجه و هاب آوایی که دجواری خبر داده داویه جی تماشاوان هیجا وقتی ما ببینه دسر مثلا یعنی سیوانا هنری ده صنعتی ده ایریش ل اسلام تکرن لهناك خصوصيات اسلام تكرن ام وجد خوازن خبر بدن بله من هناك دريش كر حقيق حلال بكن كك عثمان گلباق ام بو دست پی بکن قراره کی درباره نتانیاهو ده هات داین uluslararası ceza mahkemesi ya دادگاه جزایا نابنتوی قراره کی درباره نتانیاهو ده هون وی قراری چواد خوینن و پشتی
وی قراری هات استندن reaksiyon و ام بیجن تبکیا دولتا نه یا ام بیجن نج عالی باش و یعنی کیجا دولت وی قراری دستکتر پشکری دا و وی قراری بجیبینه دماکو نتانیاهو به دست بخن درباره وی مسئله ده ونچود خوازم بیجن اره ماستا یعنی طوری که او دماکو یعنی إسرائيل كونكوجي غزة يبكى وحتى إلو ديك قال لك يعني أمريكان الدولات الأوروبية وأمريكا وكي قال لك دولات الدنيا اللي هم بربيت تديك فريق توان دبون يعني دنيا خونا ذكرن يعني قولي إسرائيل وسرنا بسيونيزم الدنيا بدس خصتية وقال لك أمريكان او لیدرین الکا مثلا دستوان دانه یعنی گوری به او قرار بریار باتی گرفتن او قرارا تکی باشه یعنی پیش بچبونه که و آد یا تبی که ماسیجی ها ایرو تنه مثلا او کنکوژیا کو امریکن سالک زیده بزارو زیتو پیرک و کالو جوان تینا کشتن انسان سیویل با امریکن نخوشخانه دا تینا کشتن یا جی سیویل دی امریکن دی مثل حرب لی نابی دو دراتین کشتن امریکن یعنی بلکی باش بوناوی که ماسیا خو هیا لی بله جهنبر اسرائیل و جهنبر نتانیاهو او برياره حتى انها كاسين او تشتاب كرا امجي مبشابي قدي يعني حتى انا قال لك جا امبيجن اي دولة مزدن لوي دريبو حتى للبنان امبيجن يريش دا سروانا والناس ناكن بشكل كي يعني امبيجن الدنيا جدا هم برخوه لبونا بي او قرار قبل كبيش بتشوفونيه لبالك مافيا خو هي واجا تدي او دادگاه جزاء نبنتوی تدی امریکن 125 دولت به ابدانه یعنی یه خونه و بنا قال لك وان امریکن اوکر یعنی گفتن اما اگر نتانیاهو ورد دولت ما اما چه لازم اما به بکن چونکه او دولت ایرو به کومه لبه جواکی دا یعنی اونان لازم او قرارا ورد بجی ورد لبله يعني قال لك دولة أوروبية يعني أو دولة أوروبية وناجي بديار أفكار يعني بود أمريكا قراره دستقدكن ونتنياهو وقولان جوارا جامع من شافكن فقط تن دولة بكي يعني ده درباس ناقة بلكي زيشر دولتان قلت أمريكا قراره ناس ناقن أو قراره نقراره كباشة لبله ما دولة قال لك دستقدنا بقراره أو تشتكي مهمة يعني في ساعتي شوندا امزانن کو یعنی او هفته جوت مه شوندا اما قلت الدنيا كتا يعني دمكانو وكبر اسرائيل وسيونيزم وكبر الدنيا يعني كان قلق بكيا مجن جبونا خو انك تشروق ياخذ شي انسان ربيجه ابي ساعتين شنو امزانن کو بلكي لهمبر بامريكا اليكاريه بدا اسرائيل بلكي نتنياهو بلكي هناك دولتا باسخيه بسروان بدا قرارين نينجي اما اللي بالي امزانن كو او تشتا لويش بو نتنياهو وش بو بولانجي يعني وي دور هلان ورا قرتني بلكي جو وكبري ان كان هرنا حدري بقرن چونكي يعني قوري او امبيجن دادگاه جزايا يا نتوي لازم او الكيك يعني لازم الكانا بقراري بينجي اجبونا يعني او جبونا نتنياهو وجبونا بولان امبيجن استنجيك قد دياجي يعني جبو اسرائيل جي يعني ام بيجن اسرائيل في برياره جناب انسانا الحبر دنياي بتشوك كدخواره يعني ام بيجن تدي بري دغودن ام بپروانه وكاس نكال هم برما تشكيل كيا ام بلي ما دغوازه امكانيه تشتي بكن يعني بشكل يخو بانسان ناس كرنا وقتي قرتي حركات كرن هم امزانن كو رسعتي شون دا بلكي او تشتكي ماسي بجي تشتكي مهمه باش تشبونك لازم عجبا ايرو الكي اسلامي جي عجبا سريوان ام بيجن بري ام بيشين تركيا جبونا في كانت شكاوا بابا ايرو انا وقرا بريارا قرت اما ايرو ام دنيرن جبون او انسان كچونه اسرائيل سرنا ام بيجن باسبورتا تركيا وچونه
İsrail çıkan insan 5000 insan qalamandikin o hüdaparejdi avaj bu meclisi da meclis bu insana varın ceza kirin uran sinur evan iptal be vatandaşlık evan ama em dilerim ki meclis ama maalesef تدنگی خناک یا کردک یا خلال دک یا اوجی انا جبونا ما کی ماسیه کمان. بله yani bir kararı Netanyahu galant او ریخستن و مؤسسه کجرا دبیجن اسرائیل دولت آوان جی حتی محکوم کرن یعنی د سیاست دجی د حقوق دجی د ناو ملت دجی یعنی د ریا گشتی د شخوا بوان قطعا ریا گشتی سروی هشیار بو و جهر عالیه و عالیه دولت غربی و جی ملت آزاد ملت سربخوا و وان قطعا دید و رژیم سیونیست تلعین دکرن لی اویا به آوای که فرمی جهات تصدیق کرن که سیفدین که عثمان سری ده گوتنه که وها گو یعنی دهشه تمام انسان ده بلکی او هیا یعنی ساله که قتلیام هاتن راست کرن غزه بلکی خرابو لبنان آنها دوی حالی دایه يعني او مثلا كنت بيجن بعد خراب البصره يعني بتشتي كو بصره خرابو ايدي في ام بيجن و گوهراندن تيچ معنی قالوا آن ها بيده سروي قراري و چه به خبردان بسم الله الرحمن الرحيم براستي اسرائيل يعني سيونيستا اب قدر 8 ساله لسر روی ارده شانو یک دبیستن اف شانو چی بو و لپیش بر انسان مظلوم دادن نشاندن دگو ام انسان مظلومن ام انسان بیولاتن ام کشبرن ام لأوروپای بون وای آدولف هیتلر و نجات پرستی المان ام کشتن به دیپادارا ام خواستن işte فرنا ام شوتاندن به دویهان به شانوی لیستن به شانوی جی او مدیا کود دسته وانتایی بسر روی ارده گل امریکا به گل اروپا به گل کدری ولات دنیایی به اف شانوی خو لپیش چاوی انسان دا لیستن و تمام انسان جی خو به مظلوم دا قبول کرن گیشا گوتن اف انسان نابیوان اسرائیلن یهودین وانا مظلومن بیولاتن اتم کشبرن براش برای ولاته کی آوا بکن یعنی وقت مافکی جوان دیتن و او سروکه دولتی که حالتی فروتان جی پیشگرتی لوان کرن او شانوی هان لیستن حیا کینگی حیا سالا بری هفته جوتمه پیده توفانا گازایی که آسایی حتی به روشه او شانوی ها لیستن و انسانا خاپاندن و انسانا دان قبول کرن لی پشتی که خینا مظلوما هات رجاندن خینا افسبی هات رجاندن ایدی چاوی انسانا ببو ایدی اف شانویا هان اف رویوان ویا کر پیش بر چاوی ملت ویا دیته که اف تشتی که نها تی گوتن یعنی تشتی که اسرائیل دبیجه و تشتی که او دکن نل برهبه یعنی انسان که مظلوم ناچه ضرورت که ارتمهی ناکجه ضرورت که حمزات یا خود ناکجه انسان مظلوم بمبا بسر پیرکا دا نبارینه انسان مظلوم انسان آجی برچینا ناده کشتن یعنی یک انسان مظلوم به گلکی مظلوم به ولاتکی انسان مظلوم به ناچه ده هم ولاتی خواه یان جه تو دیده به هفره دجین دوی داره انسان به برچینا ناده کشتن اره حتی نه ام دبین 43,000 انسان چه طرف بمبای اسرائیل هاتیه کشتن لگلو به هزار انسان جی برچینا هاتن کشتن اویا بکی دمدیامه ده نای گوتن لیلتر روی ارده انسان عقلمت ارتشته هان دبینن و تسح دکن پشتی که اف شانه که لیستن یعنی اف تیاتره که لیستن و اف رویوان رش و خینا مظلومه و خینا زاروکا حد قیا کرن چوا بریاوی 5,000 و چند سال سربری نمرود چه فرعون خوینا داروکی اسرائیل درجانده جبو خاطه چه جبو خاطه که موسی جنابان درنکه خوینا پورتیوان داروکیوان اکرگ دکشته جبو خاطه که موسی جنابان درنکه
ایروژی امدنرن وان انسانی که جه طرف فرعون هاتیه کشتن نویوان اکود بین ام نویوانن اکود بین ام زارکای وانن ایرو او بخاب بون فرعون و خینا زاروکا درجینن فرقا یهودی نها و ای فرعون اوه فرعون خینا زاروکا درجانت کسکا دهشت لبله پیرکا جی دهشته یعنی ایشاق پیرکا جی ندانیته ایرو سیونیستی نها کچکا جی دکجون کروکا جی دکجون و پیرکا جی دکجون یعنی فرقی ایدی گشا وک هف دکن یعنی جه فرعون قط بقط ظالمترن اب کساتی هن ام انسانی هن بله دیده پیشتی که اب روی وان لپیش پر چاوی ملت هات خویا کرن چه بو گله کل سر روی عرده گل اوروپا به گل افریقا به گل امریکا به گل امریکای ناوین به گر لولات آسیه به وان انسان خو پیشان دان کتن سوقاها دنگی خو بله کرن که ام آلیکاری گله فلسطینی ام دستگیر برای اخازینه ام دنگی وانن به هوای دنگی خو بله کرن لاواز کرن حتی که بو حتی که حکومتی وان دست به خباتی کرن مجبور مان دست بکرن یعنی اف پیواجو درو که چی نبو دو دمکی دست قرد اف تشتان چی نبو دو ساله کیه با 14 ماه ام خوی ترجاندن اف ظلم تکرن بله پیشتی که اف دارازا یا نتوی آجزا کرنه لسر روی عرده بریارک دا گوت نتانیاهو و گالاند وان انسانا ظالمن لکه درن بیگرتن اوی بی دستگرن افته چه معنی افته که ایدی او لسر روی عرده نوکی که او دبیجن چه هاوی اوان دا گوتن ام سیونیزمینه یعنی ام سیونیست ربی عالم دنیای جبو مخلوقان دیه ام خودی دنیاینا جی سیونیست پیب لسر روی عرده کی هبه غلامی سیونیستانه اف کوانه فکریتا وانه باوریوان اوه ایجا که اف بریار حاد داین اف فکریتا وان کتشوپی الحمدلله بله يعني ايدي اويل تسري عرضي بقرتي نكربن بقرن يعني ام بيبه كما كرمانجي هي دبي بوزي وان هات فركاندن يعني الحمد لله خينا وان انسان مظلوم بوزي اف ظالما شوتاندن ان شاء الله ايدي اويل هر دري دخطري دبن تنقاسي دبن هر ريا عرضي اويل بيسترتنجي بن هر كدري اوي افترس دراوان دبا قالوا اوي ما بقرن تسمى تخكرتي اوي ما تخماكبي افترسهان ان شاء الله دسبيكا كويز المام قد اوي استيون بيشكاندن بله به 10 ساله وینانی دخون سیونیست ام مظلومن ام گلک دورا هاتنه اچخاندن ظلم لما هاتیه کرم وی نانی حتی ایرو سیاستا خود آجوتن لبری ام باشید زانن دیروکی جی دما ام دن هرن و دیروکا نیزده جی ام دن هرن سیونیزم تم جبو دنیای تعلقه بیه و سیونیزم نه خیری مسلمانه جبو تمام انسانا تعلقه که لورا انگلیزا بوی شرط وان آنی خست ناو عالم اسلامی لورا وانجي بأخلاق و يهودية وسيونيستا زانبو لبالي دما كد دزكي دزيه بك وفياش خربك أخلاق ونابي ناملتي دا در كتبه وقت دز حتى كو محكمة لي هاي ببه و بيگرتن و بي دارزاندن و جيره لسر في مسألة بيگرتن وي چاخي ناودس شخواج بری و دزه نتانیاهو جبری و جی قاتله بری هفته جوتمه هیجی قاتل بو و پشتی هفته جوتمه هیجی شخوا قاتل مازم بو و گله قطعی اما کر پیش شعب دنیای پیش خمره ان قطعی اما کر روزنامه گران قتل کر نخوشخانه بوم بباران کر مکتبه بوم بباران کر ایرو چیه تشتی که هاتیه ایرو محکمه کی یا ناونتوی کو او محکمه جی دبن تاثیر اوروپا ده دبن تاثیر امریکا ده
جعلی سیاسی و دیسا ت پینه نکار بوی و شیره ایروی قراری دا چند دولتی که هی خودی وجدانن یا جی قاشود بیجن ام دولتین لگور حقوق تینا اداره کرن حقوق وی قراری دابه امیجی به وی قراری عمل بکن و دما کنه نتانیاهو به دولت هم امی در دست بکن وی بگرن لبلی اف قرار جبو قتل عام و جبو اوقاس جرمه کو جعلی نتانیاهو و هاتنه کرن ایشا ملت غزه تمام ملت آزاد و سربخواه که امناک دیساجی قراره که مهمه سربی مسئله تشکیما که کوسمان هم بیجن امی درباسی مجاره خویدن ببین نعم مستعان قالك دولة أوروبا يعني دبتنا دولة أو سوريا وأنا يعني مجارستان زادتر قلت أزي دعوتها مجارستان بكم والدنيا عالم جيبي ببناك وجبو نتنياهو غرانتيا ما هي أم بنشاف ناكن أم بقراره ناس ناكن يعني أو دت سي دولة تانية أو سرشت مجارستان قلت أم بشتي بدني أما دولة الدنيا أم إنجلترا ألمانيا فرنسا وهولندا ووك بلجيكا وقال لك دولة أوروبية جي قلت أم دي برياري ناس تكن وأم دي برياري جي بجي بينن أوجي بيشوفونه كمهمة ما مستعد بله بله مجرد ما يدياجي أبى تماشون هجا براستي أوكرانيا جي لأوكرانيا ما بين روسيا وأوكرانيا دا دمك درجة شر دومه في شري نشري براستي روسيا وأوكرانيا تانية شر أمريكا وروسيا يجي يجي ناتو وروسيا يجي لورا تمام أناليست و تمام أمبيجن كسايتين كد في مسألة ده هشيارن في دبيجن أوكرانيا نفسري خو كتوي شري أوكرانيا بهريو كنا غربي أوروبا وأمريكا كتوي شري روسيا جي شخوة دولتك سمرجة دولتك كو در دور خو تمودايم بوان مثلا موجود که و سیاست خو وها لهفدو بلاد که او جی لگورا خو و سیاست داجو که کوسمان گنگشیانا بین روسیا و ناتوی و بکر و هره و حتی که داری هره الموست تبي دنيا امبيجن وكبري ناج يعني حرب تشتك دمك وهي وقتك وزمانك وهي وقتك وزمان وقتي ورق تشتا والهب ورا امبيجن برجراندر يعني تمشى بنابه وتمبروجي نابه مطلقه خذ تعالى جي ايات بيجا من رواد دوارينا يعني جنابي انسان جبونا يعني او سيستم كوربي كنها ابابيه يعني امبيجن بلكي سد صال بس صال زيادتر يعني بسدا صالات زيادتر سيستم ابابيه وسيستم لسر ظلمي ابابيه بسر امبيجن سر خوينا وسر كذا انسان مظلوم ابابيه وجبوا بتحذروا اشتبيجن حرب دويامين دا الدنيا دا يعني امريكا كدس خصوصا دا يعني امبيجن ام او الدنيا ديك يعني بيجا از مزنه الدنيا ما بنبدس مدايا زلاترجي قال اوروبا دس خصنا او نا جبونا كاري خو امبيجن جوانا تكيليه ديك او بروجي خو بروتيكي خو هريمي امبيجن دمشينا وجبونا في يعني وقتك دما سوات بلي امبيجن او بشوندا وشعاتي شوندا هذه روسيا جشنابي كومونيزم هاتبو ودما كومونيزم جي شعاتي حزار ناس النودي دا هذه روسيا جار جي ام بدي لهمبر كومونيزم ناتو هاتو وافاكرن يعني او اوروبا وتابع تركيا جي تحذر ناس بينجيدا تبا خكرن قلت انتج مرا بندك جبرا لهمبر كومونيزم مرا بندك وجبونا في تركيا تكيلي خود مشان تركيا جي جبونا في انك تشتي منفعه برجواندي خو هبون جبونا في ورا تكيلي خو هبون طب اللي بيتر امدني كو رو يعني هو مثلا فلسطين غزه يكون دركر شوندا اسرائيل جي جبونا امريكا وجبونا قال اوروبا بيبرينك يعني اولا بيبريني خونه ودال رو عدد يا حرب اوكرانيا روسيا دردكفا چونكي امزا اوكرانيا دما بري ناب عرضي روسيا يدابو وجبونا يعني روسيا
دغازه کو اوکراینیا نکه به ناتو یا به اروپا را حرکت نکه به امریکا را حرکت نکه دغازه کو به هرم بویرا حرکت بکه جبوناوی هر کس یعنی جبو برجمندی خو پولیتیک خود ماشینه لیبر اروپا خود ترسیه یعنی چونکی روسیا گاف هزا خو زیاده دیگه گاف عرض خو فرد دیگه اوکراینیا جی روجا دس حرب دس بيكري حتى انها رو يعني روسيا قال لك عرض استانديه يعني قاصد بجن 6 كيلومتر زيادتر عرض بدس خو خستيه رو جي وزيادتر دي بتشو اوكرانيا كل بياسي رابع وروسيا ورا او اوروبا بسكنه ورا سينوري اوروبا بسكنه جبو دولت اوروبا جي ايرو اوكرانيا خورا من بندك يدبوينن ناخذ بخوت كان حربي ناخذ كل اشكال وقت كان حربي ناخذ كو ملتي انسان وان لحربي باندور حربي لسروان زياده تربه جبونا بده غازي او شر حربي روسيا يعني ام بلكي لباش بسرناوي اوكرانيا اصلا يعني اوكرانيا بسرناوي ناتو اصلا ولورا حربي ذيك ما مست بله يعني نقبك وك هرمك تامبونش خورد بين اوروبا ودري بله كيك سيف الدين يعني مثلا ناتو وروسيا دنكلما هري گرینگ مثلا ترکیه یعنی هندام ناتویه و ناتو اهمیت که ده ترکیه جبو جالیه د ژئوپلیتیک ده عالیه امبیژن هم دنابینا اروپا و آسیا ده دنابینا هر دو درانده هم جی دولت که نیستری دولت روجلاته جوی آوایو ناتو اهمیت دیده ترکیه لیبر ترکیه تکلیه خوی روسیا جی هر تم گرم دهیله دوی دنکلم بیده ترکیه و چبکه یا جی هیویا هر دو آلیاش ترکیه چیه؟ دسیده اموی بیجن دوسته ایک ترکیه خیاده کن ناتو یعنی امریکا یا انگلتره بان بیجن معلومه ویه نها دخوازن سینوری پر devleta bugüherinin. Yek jvana a Türkiye'ye. Yani ki Suriye ev bkin sê perçe, ev Lübnan ev bkin çem perçe, ev Irak ev bkin çem perçe. O divê perçekirinê de jî Türkiye jî heye. Türkiye jî ji bo xatirê ku ev fikriyata Amerika ya a emperyalizmê dizane çi dike polîtîkaya wek hevî yani denge politikasî da ajo. Divê de jî xwenezî Rusya dike. Yani ji Amerika dibe ez çiqasî gavekî nêdîte me, ez bi gavekî dinê jî ez nêsê Rusyayê me. Rusya jî vê dibîne ku Türkiye deriyê ev boğaz em jê dibêjin deriyê keştiya ku li Rusya veke, evê Rusya karibe keştiyê xwe bibe behra spî û wê dibir de karibe درانê xwe li Avrupa tûj bike. Yani ew ê karibe dengê xwe li ber Avrupa bilind bike. Îro Rusya ciyê ku tê de ye wek di qefesê de ye. Pir nikare xwe bilebitîne. Watê ku zivistan were wê cêwî ê Bakur cêwî bi Quzey Qutbî li wê de ew ê nikevin keştiyê Rusya derkevin ava sar herin bigerin. Tamamê derê Rusya dibîne ber Tirkiye ve ew cêka Ukrayna o destê Lîmanî jî dibêjin. Rusya jî divir de ew jî pir mecbûrê Tirkiye dibîne. Tirkiye jî dixwaze ev qozê ku di destî wî de ye, yani ev hinceta ku di destî wî de ye, yek li hember Amerîka bide lîstin bi watê ku bêje tu welatê min bikî perçe perçe, ez ê jî derê li Rusya bikim, wê çaxê ez ê hevaltê bi Rusya bikim, îdî ew ê Rusya wê were behra spî û wê Avrupa nemîne. Yani çünkü Avrupa burada evrahiye hapır tengasî de dibîne. O Rusya jî divê hala han de cibek ku dibîne Türkiye'de tengasî de ye hala xwe bidine heta niha Putin peyve Erdoğaniyekî nekiye didoya. Yani ew psiketiya wî dike. Îye em werin herba di navbêra Rusya û Avrupa de. Bi rastî herb niha bêtir dina Fransa, İngiltere ew bûne yek Amerika jî piştgirtiya wan dike lê ne tam. Em piştgirtiya wan nake Fransa û İngiltere
ملت اوروپا لهم بر روسیا سور دکن وان هار دکن دخادن ایرشی روسیا بکن داکو بجه وای روسیا وی وره ولاته و بمپی بکه و که روسیا هاته ولاته و بمپی کر ایدی او آرامیا او راحتیا و نابینه فرانسا دخاده دورده چی بکه هنکی اموه کمینه هم ببینن که کیفاتی معلومه وی قدر 3 سال بری فرانسا لهمبر ترکیه یونانیستان سور کر گوت اوه ترکیه ایریشی عرده و بکه گراوه و بکر اوه ترکیه و ها چند چیزا گوتن یونانیستان جی کته اف کمینه هان یونانیستان سریل مزون بو چاوه سور بو و خواسته ایریشی ترکیه بکه پاشا فرانسا جی یونانیستان گوته گو اريته إيريش تركيا بكي كا تيارات تنه كا كشتي تنه تبچه هو إيريش بكي فرنسا رابو أو كشتي أو تيارات إيدي تستوي ده إيكابن إيكو إيدي معاهدان تجابيه وانا فروت يونانيستان وبيشتكو يونانيستان أب تياري هان سنده جو فرنسا بپريقه أب كشتي هان كو سنده دي جي كده تركيا أو يونانيستان إيدي نبون دجمني هبدو او شانویا هن قدیا یونانیستان وقتی هشی واسطی وی دیتو که اف تیاره که دسته فرانسا دمایه ایدی بیمالی وی دی پرکی پربها فرانسا فروتیوی نه فرانسا اف شیطانیا هن دخوازه لهمبر وان devleti Avrupa edinci bike yani dukhaze bombede tırsandın o silahla bifroşavan yani keminen mezin evi ve her چه یا چی نبه انبار سوی پیوهان بله نه دخیات کورتایی و پرسیجی برسه بدن کرم کن اره یعنی حال بکی کوی نه دست بکه تنیه جبو چه تنیه حتی نه هفته به مشکل ترسینن یعنی روسیا دوی ادی مشکل خوب سر بده بشینم فرانسا دوی ادی سر بشینم انگلیس دوی ادی بشینم حتی دوی د وقتی که روسیا مشکل هات بریکرن 16 دقیقه اول انگلترا پایتخت انگلیس بکه بله کیک سیف الدین ج ختام کت امی جاره کدن تکیلی پر ساز بکن انشالله کیک عثمان سکرتری گشتی یه ناتوی هات ترکیه اولا کیک هاتی تلفن جماعتش باید قطعی قصبو کرم کن يعني دبي اوي حرب يعني حربات كنها او قادكن بمشاكل دست بك يعني او سيناريو كي اموي بيجن نحرب كي راسيه دبي اوي دبي ساقده بقدي يعني çünkü اوي روسيا هناك بريكه اوي انجلترا بريكه فرنسا بريكه المانيا بريكه اوي قدري باز بله كيك عثمان هون كرمكن سکرتری ناتوی هات ترکیه و چه دخواست ترکیه بکه یا جی دسر مثلا روسیا و اوکراینا دا گلوی روله کدن بدن ترکیه بکرتایی کرم کن zaten امبیجن yani گرتنا Türkiye yani باناتوی zaten لسر به مسئله yani bu برجمندیا Avrupa و امریکا به هرمه برجمندی خل به هرمي هبون جبونا مثلا تركيا خصنا الناتو وحد ما تركيا جخرا بود بروجي خو بمشينين تركيا كاركي ددني ام بيجن تركيا وظيفه جددني وتركيا وظيفه تيرجي عندما كون ناتو سريوان دكبت تنغاسي تركيا تي بيراوان بشكل كي لغازن تركيا البهرمي يعني جبو بروجي خو بمشينين لبالي تدي تركيا جي yani ne vak bere yani rast bejin de hazara şunda yani şunda Türkiye vak bere xu tamamı teslima NATO'ya Amerika nake yani ziyadet dedik yani 15 tirme heda derba FETÖ şunda Türkiye o yani Amerika ve NATO hakiki ava xu kemker yani ziyadet tekiliye qabwana kemker o hela Rusya eva و مثلا سوریه دا به ایران eva و چین eva Türkiye ziyadet Hindistan eva doğazak yani hela şarkı ام بیشن دوغازه کو تکلیه خوبانه گلک چیزی زیاده کرنه ما مستقلک پیمانجی امضا کرنه یعنی ترکیه جی ام بیشن پولیتیکا کا دنگدار دمشینه یعنی تمامی خناده عالیه کی دوغازه کو هر عالیه جی تکلیه خو هبن و وظیفه خو به شکلی یعنی برجمندیا
يعني عن نتوي يعني قال لي خو بيش بعد به بونا في ما مست بغاز تركيا تسقي تشيك اللي بلد تركيا برج بو وحرب اوكرانيا تدي جبو كوريدور جاتو تشيكرن تركيا تدي كاتبو ما بينه جبونا في بغاز تسقي تشيك اللي بلد هم زانم يعني روسيا تدي هناك فيزي خو افتنا في داوي افتنا يعني لهمبر انجلترا لهمبر دولتين كو امريكا كو دستك دانا فيزي زيادتر درج دانا اوكرانيا جهمبر وانا حتى خريطه جي بار فكر لسر تلفزيون سر انترنت قلت ام بيجن او پایتخت وانا حياه 20 دقيقه و امکان لگی دريخن بشكل امکان كو ايرو شوندا ما مستا يعني روجا او يعني يا امريكا ويا ام بيجن انجلترا داريا آوا روجا كانو يعني هلا چینه هندستان بلكي قسمك وقوره بلكي تركيا الفهله ايران يعني روجا كانو دردك الدنيا كانو يعني آواد بچه دبا وروسيا جي رو هزا خو زياده تردك تكلي خو زياده تردك يعني في ساعات شنا طبي مثلا فلسطين مثلا اسرائيل كو سر اوروبا پرديشينيا سر امريكا پرديشينيا يعني اوكرانيا عاليه كي ودست بوتين داجي غاز هي ممستا يعني او غزه سورشتي قالك سلاح كم مزنه يعني قالك اوروبا ام بيجن غزه خل روسيا دستينن روسيا حتاني هناك غازي او المانيا فلان هات براندن وقال اوروبا يجي علميه مثل رفاحي علميه راحتيه علميه كيفيه علميه ذوقي يعني 6 سال زيادتر بكيتي كيفيه دا بيجن حياه خد جينن اجبونا وا او تشتيك ورا برينه يعني قال لك استنجي جبوا اوروبا وجبونا او هيئات بلد امريكا يعني روسيا جالي انرجي واجي فيها انرجي خوش وقت سلاحكي دجربينه عينا ممس بله يعني ترامب كي كسا بلكي يعني امبيجن هناك عرض بدا روسيا يعني اوكرانيا ربي وعرضات تسليم روسيا بك وبشكل ام پیمانه گی چیکن انا او تشتاجي دباكو ببا مستند بله الدنيا دا قلم شيء وها هنا مخابن مسري خبردن ل مساله نافخويجي هنا يعني لتركيا جي عصايه كوهاتنا براستي تركيا جي قلم شيء هنا هن مجار هنا مسري خبردن دا اول ده مساله كرد يعني ده مساله كشويه مساله كو بنجهاوي بلكي 100 ساله بلكي زياده تربه ام ايرو ما كزانغوي ما كقانونيه الاناياسا كو ام دبيجن بنهرن بتمامي ام دكارن بيجن سر ميجيكي نتو پرستی سر ميجيكي ارخچي هاتي اوا کرن و سيستم جي بوي شكلي في رنگي سياستا خدا جو گلک جارا موی مسئله آنیه روژوی چما ام ایرو سر مسئله کرد خبر دادن لورا دمکی نیزده دیسا بهن بیاناتو و امبیجن داخویانی انکوش عالیه سیاست مداران و عالیه سرو کومار و عالیه سرو که مهپی و هن پارتین دنجی بیانات هاتن داین کو لریه که نودگرن سروی مسئله و چه بیکرن مسئله کرد و مسئله پکیکی به چه رنگی دخوازن چاره سر بکن یا جی به چه رنگی دخوازن چاره سری کی جوی مسئله را ریه که نو جوی مسئله را بینن که اکسی فدین مسئله کرد ریه که چوا لازمه پرسکی دنجی ریه که بری هاتن جرباندن و دی سابکیر بین یعنی اوی جاره کدن پی خودین سر دوسا بری امبیجن رای دار یا جی کسی کد خوازن و مسئله با آوه که آشتی حل بکن یعنی دراستی ام ویچتی بیجن ایرو حکومت خواده چه بکه یعنی دخوازه گلو حقیقه سلاحی خبر ده هاوی گاه باوی جی یان ev Kürdekiş tarafı destek Kemalizmi hatır bipikirin hakivan mafyavan jwati sandın mafyavan bidavan yani em hadut işte havci em jevdu qut bikin bale hükümet beje emi PKK jitiya daxın emi idi silahayvan çekivan ştesevan besinin
اما بیشتر هرچند برای جیکی دم بگیرن در جوان تشتی هم بردن وقتی که آرمانجوان پلیتیکان اف دوید تشتی حکومت و افریقیا اوه تکم پخلا هف تکم پیخلا هف ایدی او چیز هف دستینن چیز هف دگرن ایشه گله ما پیتنیه جبو چه چون ایرو PKK اقوی یعنی سرکاتیاوی ندیده سیوانده هشیو ندیده سیوانده PKK معلومه وی هزکی به امریکا بگریدایه هزکی به اسرائیل بگریدایه هزکی به اروپا بگریدایه یعنی نب سریخویه نب هشیخویه اوی ترکیه کارب PKK چیا داخل نکربه اویا اون işime buantınayı lebeli وقتی که ترکیه بیچه از این مافی کرده بدم ایدی برای اف آگریهان بتفه و چه امی رویه و چطوری بگهرتن جبو چه چون ایرو عالم بو روشنبیل کردان هنه ایرو سرکو ریزان کردان هنه ایرو پر کسایت دناب کردان دکتیه که نافدارن که دناب کرده جیوان هیه او جای حکومت وان انسانات خلبری هم بریقه و بوانا را گفتو گو بکه بوانان را کاربه تشناش هفدره ببیجه و چاقی و سروکی ریبر می کردان اویج حکومت را ببیجن یک او سیستما کمالیست که ولترم آبا کریه و داره که خصیت تسی وان انسانا و هرتم وقتی که امسری خوراتم ویداری هنما دخن حوجه او داره هان هنج تسی خود دخن عرده یک یا دویا ام نجات پرستی که کتی نابیرا و که هن تعدیل مدکن هن مافی مجمد سینن هن ناهیلن ام بزمانی خواه بشتغلن ام بزمانی خواه پروردیهی بکن ام بزمانی خواه دناف خواه ده چون هاتنشه بکن اف تشتیان گره کنویجی را کن یعنی اف مافی هان اویج حکمت بیخواستن یان ویج دولت بیخواستن آسسیا و ریبر و ریزان ما ای کرده ویجی دولت ریان حکومت را ببیجن ایدی او مموری کویل وی داری وظیفه بکن یعنی او دکترن او معلمن او والین او قیمقامن او چبن حوجه جوی ولاتی درکبن به زمانی ما کربن بمرا بشتغلن یک انسان که ما هدیویاوی به خستخانه به مکتب به جیه که چه بو حوجه بزمانه خو ادعایی که کار به درد و کله خو ببیشه بله دا کلور چاره سر بکه یعنی لازمه که درد ملت به ناوبرتی به امبیژن کسی که تکون ناوی جوان گهداری بکن به وی رنگی ون کرم کتاسیچ که بیجم دو لیکولینک هات بیاکرن داخیاندن گوتن ذکردا دناب کردا ده جسدی اتشكي عجيبه قلت جسدي نوتي دبين PKK نكل سرناوي كردا اشتكى يعني اوكي كردا نه PKK تمسيكاري وان تمسيكاري كردا نه PKK جسدي نوتي دنام ملته او كرنا قوتن يعني يك بيه قوتي اون تمسيكاري كردا كي دبينن جسدي نوتي قال PKK نكرنا جسدي دهي قال كرنا يعني سيف الدين ام في بيجن گوتنا خب خدینی دمان نابر نیزدی اره ام وی کرتاسی ببیجن کرد ایدی به تمام رنگی خواه به تمام اوکی خواه دنگی خواه اوجه بین تمثیل کرن به PKK یعنی برای PKK لهم بر مافی کردان نه به آستنگی نه به وسیله پازارلقی ام بده بیجن. بله که عثمان ونه لبی مسئله جواب نهرن جبو و مسئله بیت چاره سر کرن رأی که چوا لازمه سروک MHP دولت باحچلی گازی ببال عبدالله öcalan کر گو وره و مسئله چاره سر بکه وره گازی PKK بکه برا سلاح دینه و لگور آگاهی انتنستندن هنچونو هاتن جدنا بینوانده هیه اوی او مسئله بکر و هره 4 دقیقه جبو نابری هیه کرم کن ماشته yani gora yani banga bahçeli u ve şunda ev alikare Erdoğanji aktivite koda yani Libisan'dı. Hem zaten mesela av banga ne bu
بيجن او مثلا قال كرد او يعني ورا شارع سركرين مثلا همبر تركيا الهرمي يعني دما كان يزيد هناك طالوكه هناك هنا تركيا الواتشتات الترستيه و بريجاجي اسرائيل وسرنا باسرائيل دوغازن هرمي هناك تشور نكرن هناك خريطه ترى تشيكرن هناك امريكا واسرائيل دوغازن به هرمي هناك بروجي خو ماشينن تركيا جي يعني اللي اغاختاره جبونا به دوغازك PKK mesela PKK çare serbike yani mesela ne ku mesela gele Kürt çare serbike ne ku em bejin mafe gele Kürt vere dayin yani ilo em gerek rınzan bin mesela gele Kürt yani cudaya mesela PKK cudaya ev şaşitiya bere hata kirin çare sercin nebu mekiya çave xudi bu herema ma gelek insan u hadır kuştur bajaru em bejin bajaro ki megiyat ne şahatandın zaro ki mahatla kuştur bu atışta tecrübe kir جماعة است عادیه یعنی گلک انسان هم دنیرن نفیس کارن چپکیرو یا بیشن یعنی سرناوی بیشن اقتصادیات ترکادکن یا بیشن محافظه کار دوازن که فکرکیراد بیشن کرد حرکتی فکرکیراد بیشن کرد سیاستی یعنی دوازن که فکرکی بکن تمثیل کاره تمام گلی کرد اوجی شاشته کام مزنه یعنی ایرو PKK ne tamamı temsiliyet gele Kurd nake temsiliyeta insanı kurrayı xududine insanı le hazdikin temsiliyet avandike yani ilo avnaj yapzanın kod sadi hayş nehen bir şekli yani rayı xududine lebele jbuna ve yani Türkiye'ci doğazak mesela PKK çare serbike yani bu jbuna ve am gerek be mesela permezin nevinen yani ev ne mesela tadi bakçali de mesela Kürt tüneli Türkiye Muhammed uçum de beja yani avuci alikare Sarok Erdoğan'a de beja işte mesela ka gele Kürt Türkiye tüneye u yani anayasa yani o yasa esası kanuna esası mesela jibona ve 1908 ورق وهراندن تدي قوتن او تشتا مهم يعني بنا نكاب جوهرين يعني درد كسك في مساله چاره سر بگتونه حتى دي محمد uçum yani نفيسا خدا دبيزا او مثلا قال كرد ابي شوندا بيا يعني دبيزا بدما 1908 شوندا مثلا چي بيا يعني تو بري مثلا كرد تنبيا يعني بري وقت تركيا افا بو وقت بيج تنظيمات بدر حتى بدري مثلا قال كرد بس قال كرد تنا يا زماره والانكار نبيه ورد واسيميلاسيون جدر تشي نبيه جلوه در هرمه انسان وانات نکشتن زمان وان انکار نبیه تنه اشتاد 1008 شده وین دمکا کنده بیه و اخبارتی خاطیه سر حکومته و مثلا جدا چاره سر بیه ناجیت پسگریگا گلی کرتنه و شکلی مسئله ود شیرن نابینی جابی خولی را دگرن لباله ایرو دمیجی تدی اوکا خود دا دیلک چا خود دا دوازی که هر نوی هر نه امرالیه جالان را تکیلیه خوب چه çünkü Bahçelici ایرو او کر yani پیمانک دا گوتن از yani جارد بانگا دمه دکن بر هر جمع اوجالان پیون و مسئله چاره سر بکن yani ماموستا از ویش پرسم دولت تکیلیه ماموستا جوان بله yani وکی دقیق دیده خیه خالتی کی دوی ریچونی ده جتنه yani مسئله تم دسر Bahçeli de için Bahçelici temsilkar partiye ke nijat pereste yani mesele kutser ve de herin de çi mani yani mesela bu şekilde mamusta yani tadi Bahçeli tadi hat çıkak partiya ve rayxo hendik bin yani emzanın ku dama yani bir dama davide ku ittifaka cumhuriyeti buşunda emzanın ku gelek politik hükümeti gori دولت باغچلی تی آوا کرن یعنی اتکی باندورا خل سر حکومت گلک زیدایا یعنی بلکی باغچلی دولتش تمثیل دک یعنی امجن اردوغان حکومته لبلد دولت باغچلی بک ناوی خوجی بسر ناوی دولت هناك تشتاد ایرانی که افجی yani bu şekilde yani avdibiya yani am dinerne ku mesela vakvite gotne yani belki tedi havra hat ba havdi goten şore yani gotne me yakın tedi ne got aramanda ihtilafak ya falan az vurdu bir mamusta henek yani Erdoğan بسر نابي حكومتي
yani qayyuma daveser em bêjin zorê dine dem partiyê dibêje yani Bahçeli banga wedikiye bersivekê bidin vê bangê û bersivê nedin vê bangê em ê bi ser navê terorê em ê belediyek wekî standine ew ê hilbijatinê em ê gî qayyuma bavin ser yani helek bi hêla hêzê ve dixwazin ew bikin helek jî bangê dikin dixwazin ku dem partiyê bikşînin êla siyasetê û pekekê jî bê sîlah bikir û vê herêmê dixwazin ku ji bo Tirkiye yani çekî ew şêkin yani bê herêmê mamoste. Belê. Di qismê dawiyê de em ê li ser meseleya ku me ji rojevê nexandibû xeber bidin. Serokê Şarederiya Batmanê Gülistan Sönük dewsa wê de qeyyûm hate tayin kirin lewra bi sebeb darizandineke derbarê endamtiya PKK de. Li belê ne vê mijarê di rojevê de ye lewra ew meseleyeke din serê gelekî cara hate xeberdan. Ev car bi xeberdan û bi axaftineke xwe di rojevê de ye çi dibêje paznê xwe dide divê em dema ku me dest bi şaredariyê kir serokatiyê kir em çûn li nav şaredariyê em digeriyan me hinek tespîtat kir em çûn ew ciyê ku derbarê heqê jinê de hatibû tayin kirin li wê der hin broşür hebûn hin em bêjin reklam hebûn hin tabela hebûn hinek em bêjin nivîs hebûn li hember van nivîsa em heyrîman em şaşman em şok bûn çi bûn ew nivîs em vê ji Kekseyfedîn bipirsin Kekseyfedîn ew nivîs û broşürên ku Gülistan Sönük şok kirin û wê şaşiştin çi bûn behsa çi dike me çima anî rojevê ew nivîs behsa ku zewcandin tiştekî malbatî tiştekî baş e qîmetê zarokê xwe qîmetê pîyekê xwe zanibin û mal û malbatê xwe mihefeza bikin derheqê vê hinek tavsiye hebûn hinek nivîs hebûn ev ya ji bo wê xeternakî pir mezin bû yani ew heyîrî mayê çawa ev tiştê han hatî gotin ji ber çê çünkî wazîfe wan ew ku malbatî ji ortê rakin namusê ji ortê rakin malumê we van partiya han berêk bi navê partiyekî dinê li halê hebûn digotin em ne namusa tu kesî ne êdî kes nikare bi namusê me ew bike wek me têxebin qeydê xwe wek serbixwe dibînin dibê em ne bi kesî vê girêdayîne binêre ev peyve ku ew dibêjin dûrê namusa Kurdayê yani Kurmanc malumê we ye li ser rûyê erdê bi namusa xwe meşhûrin yani namusên pir namusîn de pir ji ser namusa xwe diêşêne di îro van însana bi navê mafê ku Kurdan biparêzin ji Kurdan deng girtin ji Kurdan ray girtin ji Kurdan wek vekîltî girtin gotin em ê mafê we li şaredara li meclisê li kolana em ê mafê we mihefeza bikin îja çi bû ew kimê ku di serê wan de bû ket erdê êdî xuya bû ku serê wan giriye yani hep düştü ker gözüktü yani ev tiştê ku di devê wan de ew digote û ew tiştê ku di dilê xwe de wan de vedişart êdî xuya bûn malûmê we beriya mijara berê me xal kir me gote siyonîsta di ser rûyê erdê ewil xwe mazlûm didan nîşandan û çi kirin li ser medyayê vê tiştê li ser rûyê erdê giş bela kirin gotin em mazlûmin û watê ku zulmê kirin ev rûyê wan êreş deket ortê van keseyata bi mafê ku Kurmanc tadel wan tê kirin bi vê mafê deng kirin dengê xwe bilind kirin û rayê Kurda ji wan sendin malûmê we ye Kurmancê me mazlûmê ev sîstema heminin ev sîstema han tadêl Kurmanca dike tadêl Kurda dike zimanê wan mafê wan çand û hunerê wan gişî bin pê dike ev sîstema han û PKK ev tiştê han xweş pê îstihmal kir cê îstîfade kir û bi van gotina çi kir van endama xistin pêş millet noktayekê di doya bêjin
دم پارتی وقتی که هلبجارتنی ده یا محلی ده گوتن وی کی به نامزد شارداری امی وی دنافه ده امی داخیان بکن یعنی اوی گل اول دنافه ده بیجی برک اب کسایات به سروک شارداری ای نامزد ده گل کی خواسته گل دناف ایکو ادامه ده مهدی Öztürk'ün خواسته گفت برای avukat Mehdi Öztürk'ün لباطماني بحث باطماني تكلم بيج ام قالا گلستان سنگ دکن بچه هوی هاتی ویدرا بچه فندو بزا هاتی ویدرا گله ای باطماني چکرن رای خواه دنگی خواه دان Mehdi Öztürk'ün گفت ev پارێزەرە امین ازکن برای او به سروکی نامزد اشاره داری آشه PKK ev insana han kabul nekir جبو چه çünkü nel gordeli PKK bu. Rabu kayyum da ser ev denge gel. Esas kayyum jur despekiriye. Yani em çeyrek amyana bejin jibo xatek paş bekim kirne dibe yeki dis dere pazarı tişeki dize dine mali dibe hanım ev tişeki mi diziye bekeri tete nay tişeki mali feydavi mali heyetine جنکاولی دنره دبی ولا ظلامی من افتشته کت آنیه بکری منای اما هر بفروشه بکه پره او بینه قیام خپه چنه دمسیدن و مکی دزک او تشته کت دزیه دره پادره بفروشه دزک کی دنه ته او تشته هان جید دزه او دبه کت دنره او تشته جهاتی دزین ته مالی پیدکاوی بیت چه وکر دبی من بسرمیاناوی فروته yani بدزیم آنی بود بدزیج میشو ایرو گلستان سنک بقیوم حاضر شارداریه او گلستان سنک بقیوم جور چو براستی پر نغما گله کرده اباتمانینه پر نغما وانه پس دبنرم وان کسایت قاشو و پیشان دادن دناو کوچه و سقاقی باتمانی دگرن ملت بهتر چند هم ملیتانه PKK'ne o çen havan insanı ki endamı Dem Parti'ne lüvedrak evdidin. Yani bu kartası emve bejin. PKK kayyum dani ser denge gele ebatmanı hükümeci kayyum dani ser PKK. Yani denge millet zaten beriyak hülbecatın çe bibe kayyum hatubiye seri. Adı doya ev riyevan ekurreş digotin em biser nave gelê Kürt emê mafê Kürt emê namusa Kürda biparêzin emê namusa Kürda ji wir tengasî xelat bikin ek bi vê navê hatin wê dera zewcandin malbatî namusê xeterekî mezin dibînin tehlikeyekî mezin dibînin o wextê ki ev tiştê han dibînin dibe em şaşman em heyrîman ev peyva wê bixwe yanî re gelê me Kürt çavê xwe baş veke, guhê xwe xweş sehbike û van însana çawa dijminê namusa me ne, çawa dijminê qewmê me ne, çawa dijminê gelê me ne, bira rûyê wan xweş fêm bikin, xweş nas bikin. Mala avakek Seyfeddin ji bo beşdarbûna wekek Seyfeddin müsaade xwest em ê wê verêkin, em ê bi Kek Osman ra bernama xwe bidomînin. Kek Osman Gülistan Sönük dibêje em dema ketin avahiyê em şoxman, em şaşman lewra li wê der hin nivîsên ku malbatê diparast, malbatê wek tiştekî saziyeke mühim didît, zewacê pêş vedixist me dît. Em jî li ber wê heyrîman, em şaşman, me xwe hinda kir wek wî em dikarin bêjin û jinê jî bi paş vedixînin. Yani ev her du çima ji hevdû wiha bi awayekî li serê disekinin, çima jinê pîrekê ji malbatê vedixetînin, ji civakê vedixetînin, jin û mêr wek dijberî hev, wek dijminê hev pêş milletê dixin û milletê li vê sor dikin. Yani ev siyaseteke çawa ye, mêjiyeke çawa ye? Mamoste tey ew şaştiyeka mezin e lê belê va meselan ne tenê bi Gülistan Sönmez yani heye. Yani vat baş vê projê yani em bêjin dewletên kurewî hene yani emperyalîst ê ku dixwazin li vê herêmê hinek proje bimeşînin te dî hinek tiştê ku
لهمبر پروژه وان بندن وک قحلا دسکنن دوازن و درنا بقول بینن یا و درنا لورته لان راکن و جبونا کو پروژه خو کارن ببشیرن تدی ما مستوى پروژه سوروس جورج سوروس بسرنا في بروژه يعني بيجا بهذا نرمكي امكان او بكن يعني يك عسكري ام بيجن او بكن يعني بسلاحه بتشكا بحربه امكان هناك هرمي دجي مبدس خوخن باشغال بكن اد دياجي امكان مثلا بهرمي يعني او بهزن نرمي امكان مبدس خوخن جبنا كو ام وانا دس خوخن لازم ام باوري وان اولي وان بتشتكي وانا مثلا د پاريزن يعني بتشتكي جواكي د پاريزن لبيا ديلن لازم او تشتنا ام جيل هولي راكن جبونا في مثلا درنك انا قالك درنك افا بونا قالك ام وانا جي ام وانا برادشينن يعني و بروجه كابي شكليه دوازن مثلا هلكي اسلامي قرا ذكر هدف الى عاديه مثلا يرو ام دوم قلم مالبات كده ما مستمالبات يعني نجبونا ما مسلمانات هني نجبونا كردات هني نجبو تركات هني نجبو انجليزات هني ديرو كده حتى يعني انسان آوابيه حتى انسان هاتيه الدنيا حتى روجانها يعني مالبات تامينات دوام كرنا نسل انسان ايا يرو المالبات اللي هولي راكي تقربونا انساناتيني ما مست يعني انسان به پروژه دمشینن اونا حواله سیونیزم ما مست اونا خرابیا انسان دغوازن نرندیا انسان دغوازن جبو واناجی ام بیژن يعني بنا تشارون في پروژه ما مست ال في هرمه يعني بري PKK نو افابو بسر ناوي سوسياليزم يعني دجمانتي و دين اسلامي رادكر و دجمانتي جاردجي بتستمي بيجي عرفي ذكرن يعني قال لي كرد شغات تستماني عرفي هون جوار حد كري يكمجي بيركه بسر بيركه قال لك بوليتيكي خد ماشيني حتى قلت هذه ما مستسيفتين جي قد دبي يعني بيركه راد بيجن ام بانكارت دن دسوانا دمشينن دبي امننا موسى تكسينا يعني ام ازادن امننا موسى تكسينا يعني او تشتي كجبو قال لي كرد شغا مهمن او تشتخص النبر ننجي خو او دما داويجي ما مستا بقدرم انتي امبرياليست ازنا ام نقيز ندينا ام جنن aynen yani tiştekum بسر ناوي مالباتي واتيغريدان تشتهيل لورتي رادكن بسر ناوي ازاديا بيركي اوجي يعني ايرو دما درج بنا بري بسر ناوي سوسياليزم و ايشاد كرن و دما و داويجي ما مستا بسر ناوي كابيتاليزم وليبراليزم و تشتيد كرن ما مستا يعني اوج قدرم دوام انتي امبرياليستين ام لهمبر اشغال كرانه ام همبر كابيتاليزمنا ادبيات في تشتيد كن لبل بروجي وانا ام بيجن تهر بن بارتي بروغرامي وان بنري او تشتي درنجي وانا كو افا كرنا و لسر نافي وان دمشين اي وان بروجي وان تشتي كنتينا هول دنيري ما مستا تمام وانا جي خدمتا كابيتاليزم لكن خدمتا وانسان كل في هرمه دوازن هرمه ما اشغال بكن هرمه مال الدين خول لعرفوا عاداتي خدور بخن لورا غزماتك ما مستا او ناجي مع الاسف بسر نافي وان حركات دكن اشتا جولستان سونك جي جفا كسانا يكا ات ديا تاني نقولستان سونك ما مستا نن تاهلا كرمانجا يرو بسر نافي قادم جي او مثلا قالك تي هولي ما مستا يعني بسر نافي فيمينيزم قالك انسان محافظه كار ابي نام نشان ددن بيان مسلمانن ام دنيرين او ناجي دي بروجي را مع الاسف يعني وان حركات دكن يعني بسر نافي ازاد بونا بيركي يعني قيت دبي ام بيجن يعني مالبات بيرك خستيه يجي خني اسير كريا يا ام بيجن ما في بلستان دي البته بسكري كما يهبن كلماسيه البته هنا دبا ام وانك تشتانا ام جرك غورا عرفا خو غورا ام بيجن باوريا خو جرك ام يرو چاره سر بكن ام يرو نمجبورن كو الغربي او قانون الغربي كوفكي ام نيكو ام بيجن باس قرتنا يعني زنگاري ام نمجبورن كو جوان راو بكن يرو ام بيجن الغربي ام بنيرن لانجلترا لامريكا لاوروبا ما مستا كمالبات لكي دريا كا يرو جواني وان هنا يا نا
نه انسان تنه نکو ایرو کار ویشه خوب کن مامستا ایرو اگر انسان کل لهرما ما بکوچ بری نرچنا ویل اینام که مامستا فابریقه وانا لدره وانا کسی که بشغله تنه یا ایرو اونا المانیا 5-6 میلیون بتنه ترک دجین عین مامستا وانا بخود دستی خود قرا خودینه مامستا یعنی به دستی خو عم بیجن کوکا خود شوتینه کوکا خورتی راد کنه لبل دغازن کو وین خوشیا قریش دغازن کو بين الناف ما جبونا بيجي هناك خورا كنا تاشارون وبسر نافي با تاشاروناجي مع الاسف ولدي خد ماشينن وبنادر بسر نافي كردي بسر نافي كردياتيه بسر نافي مافي كردا درد كامن هولي وبشكل كي جافي مدغرين ما كردا دقابينن ولي بالك ولك تدسكنا جي تشتري كرد قيمه تشتري كرد ام بيجن جبونا وان قيمه دار مع الاسف انا جي كنا هدف اخو وانا جي خراب دكن مزن جيرو مالباته برزانه مكو مالبات ما يعني قحله ما انداويه ما مسته اگر كو مالبات جي لدس مهره تشتكي كو فيش تحت شوندا نسل ما ونسل ما بفارزه تشتكي جي قحلتنا انا ما مسته قالك ام رنزانه بن قالي كنت قالك رنزانه ما مسته دبي فيجي ببرسن يعني او كسي كو مالباته وك اواهيه ك خسار وك آواهية كوها دجوار وك آواهية كوها نيني دبينن قالوا جو كيدر هاتنا يعني خدا إنسانا جنو ميري خلقان ديه وك هفيه كي جعالي حكو مافاده وك هفيه كي لوان بار كريه باوريا ما ديني ما عرفي ما كفن شوبين ما جي في رنگي هاتنا خدا ام بیجن قیمت دای جنیجی قیمت دای میریجی و انا ندجبری هفدونه ام چقاس کویاد بیجن در تین نا دبیجن مالبات آواهیه که کو جنی دعشقینه جنی بن پید که مالبات تشتکی خرابه مالبات جمالبات دورفن ام ندینه ام نقیزن ام جنن ام بخونه يعني ملت شي لازمه لسروان هنكي هشيار بلورا او اخوبتا كهاتيه سري دوله اوروبي بفي سياست ايرو في بروجي لوان بارتيا هاتيه باركرن وان بارتيا بدنگ دستيوان دنا ملتي و امبيجم بلادكن مالباتي عائله ديوباف زاروكا او مؤسسة أو أم بيجن مالبات كو أم جيرا دبيجن دويدا حضور أم دبينن بزاروكي خو بمالباتا خو بديو بابي خو أم تيدا وها خو إنسان بالسعود إنسان كو جوي دنياي بآواي كي جلمشو نخوشي دنياي أم دور دخن ودويدر حسكرنو أبينا خو أم بهفدور بار بدكن اویا وک ضراره کی وک خساره کی وک دجمنه کی دبینن اوی ذهنیت که قریجه و ذهنیت وی میجه کی قریجه نه عایده وی هرمیه نه عایده میه هاتیه ادخال کرن او جی تووی وان و دبن آخیده برزه هر افتوف لناوی ولاتی لناوی عردی از نباورم شیم به لورا نعايده في ملتيه گلستان سونك وكي كو كسفدين جيغوب قيومتي هات سرويدر و درتي دبي از كتم آواهيه وك مالبات وها دپاراست مالبات وها دهات محافظه كرين بازني مالبات ددان از شوخ بوم الهمبروي يعني دماكو بياد ناف جواته كي دبيجه دبيكو ملت بي بكنه بي كني خو بينه بي حنكي خو بك تشكي در هاتي ويجي بپرسه بله کامی بن هرن پیش روز و چی نشانی مبده که عثمان وقتی ما نما براستی کرم کنم چند گوتنی دنجی جوا گهداری بکن و ام خاطر ابخواست ما مستزادن او يعني قلتنا گلستان سونک و نيرنا گلستان سونک عيني بي تدي شارداريا ديار بكري او نهاك سروقي خويا او بيراكيجي قلت يعني مالبات يعني اوك انداوي مايا
قرمه انداوی مایه سازیا که هری لپاش مایه مالباته سازی ام پاش مایه عائله انگلیسی قرمدر به ترکی یاوی اورجینال اف بو عین ما مست یعنی دا پیش شاوی مگیا یعنی ام زانم کشته و پروژه او ایدئولوژی کا کوره یعنی ت همبر و نیرینه جم کرمانجا تشتک تنه اونا اشتنبجن او ایدئولوژیا چپگیری مالسف من نخوشیه که دنا مدى درکتیه و وانا دغازن سر و او بمشینن لی بر امرن زار به ماموسته ایرو د تاریخ ده حتی آنها دیرو که ده حتی آنها یعنی نت دین الهی دا نت دین بشری دا یعنی ت اولیه که ت باوریه که وقفانا لمالبات ننیریه یعنی ایرو که مالبات نبه از تنمه تنهی گلستان سنگ تنه اون انسان تنه کو انسان تنه به او دنیا او تشتاج بو چیه او قالك تجي شاشه وخذ تعالى ريك دغري بروان كوبانا مش اشتياق فهم بك بل فجر ما مست نظام ديو باوي هي و چوال روی وان بنيره یا جي ديو باوي و چوا و بیاناتاوی و داخوانیاوی بخوینن بله که کوسمان مالاو آوا مستساق بين قدر ورازي به شباب باش به ان شاء الله امانت خدا بن تماشاون هيجا برنامه نيرينا راست لويدر ما قدانت حتى عفتيه كدن بمين خير وخشيدا امانت خدا بن